John chapter 14 verse 15 to 31. Masih mai full. Jesus aba korum pasinak masih gome abu wasila kayi misambik takwaria. Masih lasnga or mumbara. Os anin wabu cici ewenahi os sampawa hom ukwachir. Unak abu anin asilinak masih gome or cirin celiakwa oton or pasinak anifarni kor taha ermbak cirnga likwari. Masih gome or cirin celiakwa oto abu wasila kayi masih gome ria. Masih omentingga ori cirin saumukolo kwari. Mami sambik fe ndampek orin li hekwa ambu osik orin lakwa ambulir. Wahau. Ako or abag ci kor nasinak abag ci heyekwari. Anbek ciri na halasinak cingoro hom likwa ambu cir. Wahau. Abag indika rakwanir. Ama ikwa ambek osmunandua. Aisinak mami sambik fe empek anin heyekwa ambulir. Ako cir anin heyekwa cir. Indika usaha ermbak likwa onik cir ermbak likwa cir. Indika usaha kwa wolo abag ci heye kwa sir. An abui anhinga shi linak cir anga likwa cir. Unak an cir ngana likwa nir. Os anin wabu ci ewenayi masih anin ci misi os ampawa hom ukwa cir. Unak abui cirin rupsi kwari. Unak an erengga cirin arupsi cirik aranak anin kormbak hengra korokwa cir. Jesus karemur barik Judas Iskariot nembes, Judas omelar musilira. Wasilaka, pere mushuak, nirntono mirin ni hengra koroku. Mami sembik fe empek mirin le hengra koroku ambulir. Kare mimbantu. Karamur silirik, or mumbara. Os anin wabu, ci ewenahi, os ampawahum ukwachir. Usinak, anka, abu aninka, cirin shirupshi, cirinka nakrem, ni sikwan nira. Hako os anin, wabu ciki ewena ambunahi cirmpek osambawa hom ukwa ambucir. Wahau. Cimisi mashikaso sewak cimisi wa mashikaso ani mashi ambusir. Wahau. Abui or mpashirika rahanta ori mashisira. Ter os torok cirnga aliwa wolo mashikason amusawentua. Ako ai isinak abui anhi masikome or cirin celiakwa oton or mpashinak ani farniyik takwari. Or takaha pelempele ol cirin asawewan intik or saumukolonak armek hisik tiari kwacir. Umpek hisakasa kwambucir. Ama ikwa wolok osmum nantua. Ako ci holoho ci acewa hala. Sungguabu cin cimpornaha cilika. Antonom ausinak sungguabu ci cibik si nasinak cibli kwacir. Karemuhosik ci holowa hala. Masi osa sawewa anggop ci misi wasir. Cirin ahalaha a intanak intik arakwanir. Os anin wabu cihik ci ewenahi wa os cirin ahalaha abu anhika ikwa oson erngga cirupsika. Pere musuak kwambu ori kwambu anin tikrintasir. Ter os cirngga na liwa wolo pelembele os kumak talakuntan os amu saventua. Usinak os si talawa wolo abak ci heye ci hisi cimpaka. Mashikas wasilakan bahanta osmu omek nantua. Mator misambi toson sifasandama am or takwa wolok si nawosik masilalga cirin asawekwa ambunir. Ako ormpeek kwambu anhin tikrihim pelelas anin untahi amburi. Wahau. An anin cik tabarence utari hik a hakwan nira. Pere mushiwak. An abu anhin arup simentenda osik os or panta hom a undanir. Unak mami sambik fe li heyehe abaglimpaka. Toto pelempele ol abui ori pawa hom undari. Masi os a sawewa ambeoma. Ci usaha ni ika. Karem or mumbara.